Хорошо, друзья, спасибо. Спасибо Господу нашему, да? Dėkojame mūsų За то, viešpačiui что Он дает нам в жизни, да? už tai, ką jis duoda За mums здоровье, которое Он gyvenime, нам дает, už да? sveikatą, kurią За наши duoda, дома и семьи, už дорогие namus ir друзья. За мир šeimas, в нашей už семье, да? ramybę mūsų Мы благодарим žemėje. нашего Господа. Dėkojame mūsų viešpačiui. Знаете, друзья, Божья церковь, она богата, аминь, дорогие Dievo друзья. bažnyčia yra Богата turtinga, своими дарами, turtinga savo dovanomis, богата мужчинами и женщинами, yra turtinga vyrais ir спасенными moterimis, людьми. išgelbėtais И žmonėmis. где бы мы ни были, друзья, мы можем найти Божью церковь, Ir да? kur be būtumėm, galime atrasti Dievo Чтобы bažnyčią, поклоняться Господу, kad да? lenktis viešpačiui. Сегодня, дорогие друзья, у нас будет много свидетельств, да? Так, Šiandieną мы имеем turėsime daug сегодня liudijimų, много гостей, да? daug Кстати, svečių turime. Сосяли, иди сюда, да, да, тебя это потом не видно, да. И, конечно, друзья, здорово, что, как Писание говорит, что мы можем делиться то, что есть в нашем сердце. Yra gera, kaip raštas sako, kad galime dalintis tuo, kas yra mūsų Да, širdyje. и это благословляет нас и благословляет других братьев и сестер, Tai да. palaimina mūsų ir mūsų brolius ir И seseris. сегодня, дорогие друзья, мы хотим, знаете, у нас есть гости с Украины, да. Turime svečių iš Ukrainos. Вот, они по обстоятельствам сегодня работают в Клайпеде, да. Dėl tam tikrų aplinkybių dirba Но Klaipėdai. также любят Господа, как и вы любите, да. Myli Как и мы viešpatį, любим, kaip да. ir mes, ir jūs Вот, и mylite Бог их спас viešpatį. так же самое, как и нас спас, да. Ir Dievas juos Конечно, išgelbėjo kaip ir разные mus. истории, дорогие друзья, Yra разные skirtingos istorijos, обстоятельства, aplinkybės но Бог тот skirtingos. же самый, Bet viešpats который tas ищет pats, людей, kuris чтобы ieško спасать. žmonių, kad gelbėti. И, конечно, друзья, мы сегодня хотим также, перед тем, как наши гости еще придут, они хотят свидетельствовать, делиться словом сегодня, да. Prieš tai, kai ateis mūsų Потом мы еще будем преломлять svečiai, хлеб сегодня, ir друзья. dalinsis žodžiu, Будем laužysime участвовать в duoną, хлебопреломлении, да, dalyvausime потому duonos что это сила laužime. для каждого Tai из yra нас. jėga kiekvienam iš У нас mūsų. также есть сестра, которая вернулась, Yra sesė, kuri grįžo, Милда, да. Milda. Вот, мы хотим ее пригласить сюда. Norime pakviesti šį čia. Да, мы Праша Милда, ты Гали, ateiti, да. Знаете, Милда полгода не была в нашей церкви. Mildos pusę metų nebuvo mūsų bažnyčiai. Да, и она не отдыхала под пальмой. Nesilsėjo po palmėmis. Знаете, как обычно, там верующий говорит, ну под пальмой отдыхал. Kaip Ну tikintis вот это sako, рай уже настал на земле, да. Ilsėjausi po Знаете, palmėmis. море ir голубое и rojus, пальмы, ir да. mėlyna jūra ir Вот, palmės. и знаете, друзья, бывают разные ситуации, да. Būna įvairios situacijos. Милда, просто она, я думаю, что она хочет поблагодарить братьев и сестер, которые молились за нее, Manau, Milda nori padėkoti broliam ir sesėm, kurie meldėsi už ją, которые ждали ее, kurie laukė jos, которые вспоминали о ней, да. kurie prisiminė ją. И, конечно, Милда училась в библейской школе, да. Milda Это такое, может, mokinosi больше миссионерская школа, да. misionierių Biblijos mokyklai. Да, это в Норвегии находится школа, Ši mokykla yra и Norvegijoje. который потом они посылают команды по всему миру, да, Ir po to komanda siunčia jį po visą pasaulį, чтобы научиться. kad išmokti. Да, это на самом деле не просто теория, да. Tai nėra šiaip teorija. Знаете, это не наши дома. Вот, может, Милда немножко расскажет, да, Ir galbūt šiek tiek pasidalins. да, Milda, что изменилось в ее жизни, да. kas pasikeitė jos Да, и gyvenime. пускай Господь благословит. Te palaimina viešpats. Хорошо, Милда будет по-литовски, мы переведем. А кто еще не понимает по-литовски? Кас не супранты. Ой, кто не понимает по-литовски? Ну вот братья с Украины не понимают, хорошо, мы понимаем. Хорошо, все, больше нет никого, да? Потому что бывают гости, кто где-то приезжает с Латвии или еще откуда там не понимает. Так. Хорошо, прошу, Милда, я. Нет, tu lietuviškai. Gerai, lietuviškai paprastai. Geriau, lietuviškai, nei angliškai, gerai. Gerai. Tai mano vardas Milda, aš čia paprastai lankau šitą bažnyčią, tik dabar buvau išvažiavus, kaip pastorius sakė, pusę metų. Ir tiesiog pasidalinsiu bendrai, ką mačiau, kur buvau, ką Dievas daro, kur Dievas visam pasaulyje veikia. Ir tai tokia yra organizacija ir tiesiog viena iš organizacijos mokyklų yra labai didelė organizacija ir daro labai daug dalykų. Ir viena iš tų mokyklų buvo Norvegijoje ir Dievas tenai vedė ir iš tiesų davė laisvę. Aš galėjau važiuoti, galėjau nevažiuoti ir rinkausi važiuoti ir kuomet padariau tą tokį tvirtesnį sprendimą, kad tikrai važiuosiu, jisai viską sutvarkė. Ir buvo labai didelis palaiminimas finansais, labai didelis palaiminimas su mokslais, sutvarkė kolegijai, kad galėjau pasimti metus, kaip ten vadinasi, metai atostogų, ne atostogų, tiesiog laisvi metai, akademiniai metai. Ir mūsų suvažiavo kaip studentai iš įvairių pasaulio šalių, iš 18 šalių. Ir mūsų buvo 55 ir 20 tokių vadovų, kurie su mumis dirbo ir padėjo mums visame tame procese. Ir tikslas yra pažinti Dievą ir padaryti jį žinomu. Tai yra tam tikros vertybės, kuriomis vadovaujasi. Ir
mes 2,5 mėnesio turėjom paskaitas ir kuomet tiesiog veikiam viską, kaip šventoji dvasia vedė. Kiekvieną savaitę atvažiavo skirtingas mokytojas ir mokino skirtingom temom. Ir mūsų amžius buvo nuo 17 iki 24. Tai kaip jie sakė, mes buvom viena jauniausių grupių, kurie jie yra turėję per daugelį metų tenai. Ir jie galvoja, kad gal tokie jauni, tai gal kažkaip ir kokių problemų bus, nekokių ir dar kažkaip. Bet iš tiesų sakė, ir tikrai labai šventoji dvasia veikia ir nebuvo nei problemų ir visi buvom tikrai užsidegę. Ir patys turėti šventosios dvasios savyje ir tiesiog nešti šventąją dvasią visur, kur važiavom. Ir nereikėjo mums priminti, kad kartais galbūt būna, kad reikia priminti žmonėm, kad vis dėlto mes ne dėl savęs, o dėl Jėzaus gyvenam ir dėl jo viską darom, bet nekilo su mums tokių problemų. Ir per visą tą laiką toje mokyklai, tai šventoji dvasia daug dirbo visose mumise. Ir mane asmeniškai žmonės dažnai ateidavo ir tiesiog melsdavosi. Sako, Milda, nežinau, kodėl noriu melstis, bet noriu tiesiog melstis džiaugsmą tavo gyvenimui. Kad tiesiog būtum pripildyta džiaugsmą, nes Dievo karalystė yra tikrai labai džiaugsminga. Ir tiesiog melsdavosi džiaugsmo ir melsdavosi laisvės. Ir iš tikrųjų ta laisvė atėjo ir tas išsivadavimas nuo visų nuodėmių, kurios kažkada galbūt net nežinai, net neprisimeni, kad čia galėtų būti tokia nuodėmė tavo gyvenime, bet šventoji dvasia iškelia ir jinai parodo. Ir tada meldiesi, atsiprašai Dievo, arba reikia kažko paprašyti atleidimo ir tiesiog ateina laisvė ir ateina didelis džiaugsmas ir daug tokio šventosios dvasios juoko, kurio pats negali suvaldyti ir tiesiog labai linksma būna. Kaip sako, nebūkite prisigėrę gėrimais, bet būkite apsvaigę šventąją dvasią. Tai tikrai mes tokie ir vaikštam apsvaigę tą šventąją dvasią. Ir tikrai Dievas labai palaimino vietą, kur mes gyvenom. Mes gyvenom prie pat, grinai ant kranto, aš nežinau ten kaip tiksliai, ar šiaurės jūra, ar ten jau vandeninas, ten taip kažkaip. Tai grinai gyvenom ant to kranto ir kiekvieną, aš paskui parodysiu nuotraukas, kaip papasakosiu. Ir tikrai vieta buvo nuostabi ir tas pastatas priklauso Norvegijos misionierių organizacijai, bet užleido mums tenai gyventi kiek mėnesių. Tai va, ir mūsų buvo 55 studentai, mes pasiskirstę buvom į 7 grupės ir kas kur keliavom. Ir grupė vėl buvo, galėjai pasirinkti daug vietų, kur tu norėjai keliauti, ne pagal šalis ir ne pagal vietas, o kokiu tikslu tu nori važiuoti. Ir buvo grupė važiavo yra netoli Naujosios Zelandijos, Papua Naujoji Gvinėja. Buvo 2 grupės, kurios keliavo aplink pasaulį. Grupė, kuri važiavo ir 2,5 mėnesio buvo Afrikoje, arba kiti ėjo į kalnus ir bandė pasiekti visus kaimelius. O mūsų grupė, jinai koncentravosi į šalis, kuriuose yra persekiojami krikščioniai ir kuriuose būti krikščionimi ar gal labiau netgi skelbti krikščionybę yra draudžiama. Ir aišku, mes galvom, nuvažiuosim, ten savo tvarką padarysim ir panašiai. Bet iš tikrųjų reikėjo ir klausyti tų žmonių, pas kuriuos važiuojam, nes mes atvažiuojam, gal tenai pabūsim 2 savaitės, jeigu ten kažką pridarysim, mumis blogiausiu atveju išdeportuos iš šalies ir viskas. Bet tiems žmonėms tai reikia tenai gyventi, jie galbūt jau 15, kokie 20 metų tenai dirba ir tas sėklas visėja ir laisto tas sėklas. Tai tikrai reikėjo atsargiai su visa evangelizacija ir labai klausyti šventosios dvasios, kaip jinai veda, kaip jinai ką sako, ką daryti. Ir jeigu, kuomet mes keliavom 4 šalis, tai buvo Turkija, Indija, Mianmaras arba kitaip Burma ir Vietnamas. Ir mano akim žiūrint, galbūt griežčiausiai tai buvo Vietname, nes tenai, iš tikrųjų visose šalise yra ta krikščionių persekiojimai. Ir gal galiu iš eilės papasakoti. Buvom Turkijoje ir buvom tokiam gan vakarietiškam mieste, gal kas nors žino, Izmiras. Yra nedaug bažnyčių tenai ir tikrai labai, kaip jie sakė, kaip tenai geriausia yra pasiekti žmonės, tai yra ir būtent, kai atvažiuoja galbūt iš užsienio žmonės, kai jie mato, kad ne vietiniai žmonės ir tada
misionieriai ir pasakoja apie Jėzų ir tada atveda pas turkus, kurie jau yra krikščionys. Šitokia strategija veikia žymiai geriau, negu kad patys turkai eitų ir bandytų evangelizuoti, nes jiems tai yra keista, kad turkai eina ir kodėl jie yra ne musulmonai, kodėl jie yra krikščionys. Todėl žymiai geriau, kai tenai nuvažiuoja žmonės. Ir pasakojo istoriją, kaip lankėmės pas pastorių namuose Turkijoje ir pasakojo istoriją, kaip jie įtikėjo irgi, jų vaikas sirgo ir vaikas pats pamatė Jėzus sutikė viziją ir išgydė vaiką, nes vaikas 4 dienas sirgo ir jie neturėjo galimybės kaip nuvažiuoti į ligoninę ir jį išgydė. Ir tada mama atėjo pas vaiką ir sako, ką tu darai, ar nes vaikas jau jautėsi visiškai sveikas. Tai sako, mama, atėjo pas mane vyras ir mane išgydė. Sako, koks vyras? Sako, Jėzus. Ir nuo to ir prasidėjo, kad ta moteris įtikėjo, surado bažnyčią ir po kažkiek metų tuomet vyras įtikėjo ir dabar jau yra jisai pastorius ir yra bažnyčia. Nedidelė ir tikrai reikia, jie atsargiai viską daro ir tų visų organizacinių žodžių, kaip organizacijos pavadinimas ir visa kita mes negalėdavom vartoti ir tiesiog reikėdavo atsargiai būti. Paskui keliavom į Indiją, į 2 vietose buvom. Pirma vieta buvo Naujasis Delis. Tai tenai pagrindinė tarnystė buvo Lušnynuose ir tenai irgi yra vyras ir žmona, indas ir filipinietė ir jie tarnauja Lušnynuose jau irgi 15 metų. Tai irgi labai labai didelis skurdas ir iš viso, kai esi tenai toks, net nesupranti, kad tai yra visai kitoks pasaulis ir jie pasaulį mato visiškai kitaip. Jie galvoja, kad visi žmonės iš vakarų, absoliučiai visi yra krikščionys, bet jų akise krikščionys tai yra žmonės, kurie gyvena palaidų gyvenimo būdą. Ir jeigu tu prisistatai, aš esu krikščionis, tai jie tave jau net nebežiūrės. Ir jeigu tu nori šnekėti apie tikėjimą ar kažkaip prisiliesti prie širdies, reikia sakyti, kad tu esi Jėzaus sekėjas. Nes tas žodis krikščionis vis tiek jau visą tą įtaką, televizija ir visa kita, tai negerai. Ir tarnavom tenai, ir tenai iš tiesų, kaip žinot, daugelis turbūt, kad Indijoje labai daug dievų yra ir labai jie tiki daug dievų. Ir tiesiog tu eini ir ta dvasinė visa atmosfera, tiesiog toks yra visiškas chaosas, visiška betvarkė, kiekvienoje atrodo gyvenimo situacijoje ir tai jaučiasi ir dvasioje, ir atmosferoje, ir visur, kur matai. Ir taip pat kita grupė, kuri buvo Indijoje taip pat, ir jie buvo kitoje Indijos vietovėje, tai sakė, ten iš viso tiesiog, ne tai, kad Lušnynas kažkoks yra atskirai, kur važiuoja, bet ten ištisas miestas yra Lušnynas. Ir tokių vietų Indijoje labai daug. Bet sako, vienintelės vietos, kur matydavo kažkokios tvarkingesnės ir kur yra kokia tvarka, tai yra vietos, kur gyvena krikščionių žmonės ir kurie tiki Dievu, Jėzumi, o visur kitur yra betvarkė. Ir mums pasakojo, kur mes buvom Indijoje, gal nebuvo labai pavojinga, ar taip, visai taip normaliai, bet sakė, pasakojo, Indijoje yra antiek didelė krikščionių persekiojimas didelis, kad jeigu įtiki nauji žmonės, tu net negali jiems pasakyti, kur bus sekantis susitikimas ir kur įvyks galbūt koks nors susiejimas ar kas. Ką jiems sako, tai yra melskitės Dievo, klauskite Dievo, kur pasakys 9 valandą, ten reikit ir būkit. Nes sako, visiškai negalim niekuo pasitikėti, nes, uždaro į kalėjimus ar ten kankina ir panašiai. Ir tuomet mes keliavom į Himalajus, taip pat yra Indijoje, prasideda Himalajai. Ir į tokį vieną miestelį važiavom ir man tai vienas didesnių liudijimų yra iš viso, kaip Dievas tiesiog veikia ir kaip jo širdį yra kiekviena žmonių grupė. Ir gal net ne tai, kaip žiūrint pagal politinį žemėlapį, bet žiūrint, kaip yra etninės žmonių grupės ir skirtingos kalbos. Kad aš galiu vieną eilutę paskaityti. Iš Apreiškimų knygos 7 nuo 9 iki, žiūrėsim, 7 skyrius, 9 eilutė. Paskui regėjau, štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešai sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais ir palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu. Išgelbėjimas iš mūsų Dievo sėdinčio soste ir avinėlio. Visi angelai stovintis aplink sostą vyresniuosius ir 4 būtybės parpuolė žemyn prieš sostą veidais žemėn ir pagarbino Dievą sakydami, Amen. Palaiminimas ir šlovė ir išmintis ir padėka ir garbė ir jėga ir galybė mūsų Dievui per amžių amžius. Amen.
Tai sako Biblijoje, jog prieš Jėzaus sostą stovės žmonės iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Ir kiekvienas žmogus iš tų visų skirtingų genčių yra Dievo pažadas, kad jisai stovės prieš sostą danguje. Ir kiekviena ta tauta yra Jėzaus širdė, kad kiekviena tauta būtų išgelbėta. Ir iš tikrųjų, jeigu taip žiūrint, kiek yra padaryta skaičiavimo, nėra padaryti jie labai tiksliai, nes vis atsiranda naujų ir kur nors kalnuose arba džiunglėse vis atsiranda naujų grupių ir kaimų, kurie turi savo kultūrą ir savo kalbą. Ir yra apie 17 000 etninių grupių, kurios yra žinomos pasaulyje. Ir apie 9800 yra tos, kurios seka Jėzumi arba bent turi bažnyčią. Bent yra keletas žmonių, kurie seka Jėzumi toje etninėje žmonių grupėje. O apie 7000 žmonių, net ne žmonių, o tų etninių grupių, kurios net tai gal nežino, bet jos neseka Jėzumi, jos neturi savo bažnyčios. Ir tenai nėra to tokio judėjimo. Galbūt šiek tiek važiuoja žmonės ir ten kažką daro ir padeda, bet dar yra labai didelis tas darbas, kurį žmonės turi atlikti. Ir mes važiavom į Himalajus, nuo Naujojo Delio buvo visa diena kelio ir važiavom per kalnus. Ir kol važiavom per kalnus, nebuvo jokio tokio didesnio miestelio. Ir kai per kalnus nuvažiavom 8 valandas, ten toksai buvo slėnis ir ten gyvena, yra 80 000 žmonių miestas. 1993 metais, kuomet atvažiavo misionieriai iš Norvegijos, tai nebuvo pirmieji misionieriai toje vietoje, bet po ilgo laiko atvažiavo vėl ir Dievas davė jiems pažadą, jog ta žmonių grupė tame regione, jie iškils kaip labai dideli Dievo šlovintojai ir visas tas miestas bus kaip ekonominis atsigavimo centras ir dvasinis atsigavimo centras. Ir Dievas pažadėjo, kad tie žmonės ar dalis tų žmonių bus išgelbėti. Ir tik tai 2013 metais atsirado pirmasis žmogus, kuris įtikėjo Jėzų Kristų ir tapo Jėzaus Kristaus sekėju. Tai prireikė 20 metų pastovios maldos, pastovaus šlovinimo ir tiesiog lenkimus į Dievą ir prašymo, jog jis atkreiptų savo veidą į tuos žmonės. Ir šį gruodį buvo nufilmavo ir pirmą kartą, aš paskui parodysiu irgi nuotrauką, ant tokio kalno, nuo kurio visas tas slėnis ir tas miestas atsiveria. Tie norvegai misionieriai ir keletą žmonių, iš jau vietinių žmonių, jie pirmą kartą pranašavo ir pirmą kartą šlovino viešpatį savąją kalbą. Ir mes, kai ten buvom, jie irgi, mes aišku, ten tiesiog buvom, o jie šlovino savo kalbą ir tiesiog tų norvegų misionierių akis ir širdis jos degė, nes tikrai prireikė labai daug laiko ir sakomės, kiek kartų galvojam, kad esam patys blogiausi misionieriai, esam patys blogiausi evangelistai, patys blogiausi iš viso Dievo tarnai, kad net nesugebam per tiek laiko nieko padaryti Dievo karalystėje, bet Dievo laikas yra jo laikas ir jis neveikia pagal mūsų laiką, jis veikia pagal savo laiką. Ir mes matėm tą video, kaip jo šlovino ir pirmieji žodžiai, kuriuos viena moteris pradėjo pranašauti, aš tiksliai nepasakysiu, kuri eilutė, bet buvo ta pati eilutė, kurią 1993 metais Dievas davė kaip pažadą tiems misionieriams ir tai ir buvo pirma eilutė, kuri ta moteris pradėjo pranašauti virš to miesto. Tai man tiesiog buvo toksai, kad vis tiek Dievas veikia visur ir tikrai visos gentis, visos kalbos yra jo širdyje. Tai va. Ir mes tenai prabuvom apie 11 dienų Himalajuose ir daug laiko mes praleidom su studentais, nes jie yra taip pat įkūrę anglų kalbos mokyklą ir mes tiesiog su jais kalbėjom ir turėjom progą važiuoti po 2 pasiskirstę į namus pas kiekvieną ir jie tiesiog galėjo supažinti savo šeimom ir tiesiog bendrauti. Ir kartais galbūt net ne visą laiką išeidavo kalbėti apie Jėzų, nes galbūt jie kreipdavo kalbą ar panašiai, bet vis tiek, tikim, kad sėklas kažkokią sodinam, kažką paklausim, kažką pasakom ir tiesiog yra tas darbas. Prieš išvykstant iš tiesų į tą kelionę, mes pirmą kartą kaip susitikom grupę, kuri mes keliausim kartu ir mes meldėmės ir Dievas davė tokį paveikslą, kad mes visi esam kaip
iš skirtingų spalvų sudarytą piramidę. Nes mes buvom 8 žmonės iš 7 skirtingų šalių. Tas irgi yra šioks toks iššūkis, nes skirtingos kultūros, galbūt skirtingi amžiai ir tu ne visą laiką žinai, kaip vienam atrodo normalu, kitam atrodo blogai, kitam atrodo labai gerai. Bet, kaip sakė vadovė, sako, piramidė yra vienas iš tvirčiausių geometrinių figūrų, kuris stovi ir sako, mes tiesiog būsim tvirti savo spalvom, bet, sako, būsim kaip komanda. Ir taip pat, aišku, mes visi tokie užsidegę, oi, norim Dievą matyti tavo stebuklus, norim matyti tavo išgydymus ir panašiai. Ir dėl tų stebuklų, tai vėl Dievo planas buvo, kad mes sodintumėm sėklas. Jisai davė paveikslą, kad mes sodinam sėklas, medis pradeda augti, kai mes išvažiuojam, tada medis tik tai žaliuoja. Ir tai ne visą laiką vėl mes norim matyti vieno, Dievas, jisai kitką turi galvoje ir kitką jisai planuoja. Tai tiesiog buvo labai daug sėklų sodinimų ir mes nematėm nei vieno žmogaus, kuris priimtų Jėzų savo širdį, bet kiek girdėjom kitose komandose, buvo ne vienas žmogus ir dėl to džiaugiamės. Tai buvo vėl tokia kaip pamoka, kad kai išgirdom, kad kitur priima Kristų visą kitą ir toks atėjo šioks toks nusivylimas, kodėl ne pas mus, kodėl mums taip nesiseka, bet tada tiesiog reikia kitaip galvoti, reikia džiaugtis už to žmonės ir džiaugtis, kad tenai vyksta dalykai. Gal dabar yra ne tas laikas ir gal, kur mes dabar esame, yra ne tas laikas, kad žmonės įsigelbėtų, bet kitur Dievas gelbėja. O dabar mūsų darbas yra sėti sėklas. Tai mes tiesiog sudinom sėklas, laistam vandenį. Ir ką aš norėjau pasakyti pačioj pradžioje, tai aš norėjau labai už maldas padėkoti. Prisiminiau. Norėjau padėkoti už maldas, nes maldas buvo labai labai reikalingos. Ir žinokit, kai visą laiką su mama susiskambinau, jinai ateidavo sakyti, va tas klausia kaip sekas, va tas klausia kaip sekas. Tai žinokit, toks palaikymas ir, atrodo vis tiek, kad žinai, kad palaiko ir turbūt tikriausiai vis tiek kartais pasimeldžia, bet kai ateina ir pasako, kad oi kaip sekas ir oi kaip ten viskas, tai yra toks palaikymas ir toks sustiprinimas. Ir kai ten, buvo ir sirgom ir visa kita, tai irgi gal taip visokių tokių situacijų buvo ir visa komanda sirgom ir visi sirgo, kiek pasiklausėm, bet tos maldos vis tiek, aš galvoju, jeigu niekas nesimelstų, kaip blogiau galbūt galėtų viskas pasikeisti. Dievas tiek daug padarė. Aš turiu mažą sąrašą iš tikro, kiek Dievas atsakė mūsų maldų. Man viskas plyšta. Mes turėjom apibendrinamas dienas ir kuomet tiesiog, nes visa patirtis įvyksta, bet jeigu tu jos neapibendrini ir tu nepažiūri atgal, kaip viskas įvyko ir kaip viskas buvo, tada, vis tiek reikia apibendrinti ir matyti, ką Dievas padarė. Ir aš tiesiog trumpai pabandysiu čia greitai pasakyti, kiek atsakė. Mes melsdavomės, Dievas pakeisdavo orą. Būdavo labai karšta ir prašydom Dievą, prašau, atsiųsk, dabar sekančią valandą mums labai reikia debesų, nes turėdom komandos susitikimus, neturėjom vietos, reikėjo sėdėti balkone, kur saulė šviečia, 40 laipsnių karšta. Dievas atsiųsdavo debesis. Meldžiausi vieną kartą, kad Dieve, prašau, žinau, vis tiek važiuojam dirbti visą kitą, bet žinom, kad turėsim tų dienų, kai galbūt eisim pailsėti ar kažką. Vieną kartą prašau kur nors išsimaudyti, nes žinom vis tiek, kad karšta. Davė Dievas, ėjom į baseiną. Išsimaudėm. Visą laiką buvo visi saugūs skrydžiai, niekas mūsų niekada nesustabdė oro uostose, viskas praeidavo labai sklandžiai, duodavo, kai reikėdavo ramybė, būdavo komandoje vienybė, išgydydavo nuo galvos skausmų. Viena vadovė, jinai buvo praeitais metais Vietname ir jai labai buvo sunku, nes jinai yra amerikietė ir vietnamiečiai labai, nes kai vyko tas karas prieš kokį 50 metų, jie labai daug laiko vis tiek nuoskaudų ir jeigu jau sakai, kad tu esi iš Amerikos, jau jinai taip į tave žiūri. Ir jinai praeitais metais buvo, jai tikrai buvo ir dvasiškai labai labai sunku, o dabar tikrai meldėmės ir be jokių problemų viskas praėjo. Niekas vadovė meldėsi tikrai daug, kad niekas neatsigultų ligoninę, niekas iš mūsų neatsigulėm į ligoninę. Pačią pirmą dieną Turkijai, kai buvom, irgi Dievas tiek nuotykių patikė, kad buvo linksmai. Ir įvairūs paveikslai ir kaip melstis už žmonės, šventosios dvasios vedimas ir visi padrasinimai. Ir finansai, be abejo, labai Dievas atsakė su finansais. Ir kai išvažiavau į šitą visą mokyklą, aš vis neturėjau finansų savęs pilnai finansuoti ir tikrai galvojau, Dieve, tu vedi, tu duodi tą įdedi širdį, tą troškimą, tą norą ir žinau, kad tu pradėjai, tai tu ir pabaigsi. Ir tikrai išvažiavau iš mokyklos, neturiu nei jokių skolų, nei nieko, ačiū Dievui. Ir jo, Dievas duodavo išgydymus, duodavo energiją, duodavo
meldėmės, kad duotų praktinių darbų, nes galvom ir tai irgi yra tarnystė, davė praktinių darbų, kad dirbti, davė apsaugą. Ir visą laiką parūpindavo žmonių, kurie šnekėdavo angliškai, nes daug kur važiuodavom, ne visur žmonės šneka angliškai, bet visą laiką, kai tik mums reikėdavo dėl kažko, tikrai reikėdavo, ne šiaip, kad kom nors pabendrauti, bet dėl kažkokių problemų išspręsti, ar kažkam galbūt apie Evangeliją pašnekėti ir pakalbėti, visą laiką Dievas atsiųsdavo kažką, kas šnekėdavo angliškai. Ir taip pat niekada nebadavom ir visą laiką turėjom kur gyventi. Tai tikrai ačiū Dievui už. Ir čia tiesiog sąrašas, gal net negalim tų dar visų maldų aprašyti. Aleliuja. Aš greit pabaigsiu. Gerai. Nuotraukos vis išėjau. Ir jau aš dar nuotraukos norėjau. Aš greit. Ir po Indijos važiavom į Mianmarą ir tenai su irgi žmonėm, kurie darbuojasi, kalbėjom, kurie irgi darbuojasi su bažnyčia ir anglų kalbos mokykla, o nuvažiavom į Vietnamą, irgi tenai daug padėjom bažnyčiai, kurioje yra žmonės iš įvairių Vietnamo genčių. Ir Vietnamo gentis jos labiau gyvena, aš nežinau, ten nebuvau, nes mes buvom viename mieste pagrindę ir jie gyvena labiau kaip kalnuose. Ir ten yra labai didelė krikščionių irgi visi persekiojimai. Tai nežinau, kaip jie čia atvažiavo į tą miestą ir dabar jie gyvena, studijuoja tenai ir mes tiesiog daug su to bažnyčia darom. Tai irgi Dievas ten labai daug dalykų darom. Ir dabar, jeigu galim tas nuotraukas, aš šiek tiek nuotraukų galvoju, kad, vaizdžiai kažkaip. Tai ką aš norėjau pasakyti apie tai, kad Dievas labai laimina, kur mes gyvenam, bet tokie būdavo saulėtikiai ir čia dar pirmom dienom, kai atvažiavom, snigo ir buvo tikrai labai gražu, bet čia iš savo lango, iš savo kambario lango fotografavau. Ir Norvegija, jo. Kita nuotrauka. O tokie būdavo saulėlydžiai irgi labai gražus visą laiką. Ir kita nuotrauka. Dabar čia trumpai papasakosiu istoriją apie šitą katiną. Dievas labai didelis ir jis tikrai daro ir daug dalykų. Bet jisai visą laiką pasirūpindavo ne tik dideliuose dalykuose, bet ir mažose dalykuose, nes jam rūpi viskas, ne tik didžiuliai dalykai, bet ir mūsų tos kartais smulkmenos atrodo ir panašiai. Ir pirmam dienom, kai atvažiavom, mes matėm šitą katiną, nes mes ten šalia miško gyvenom ir jis lakstydavo ir ten jis yra miško katinas ir mes norėdom jį pagauti ir tiesiog paglostyti ir panašiai. Ir niekada mes jo taip ir nematydavom. Ir vieną rytą mes turėdavom visą laiką, kiekvieną rytą valandą laiko, kuomet tai būdavo mūsų asmeninis laikas su Dievu. Ir aš kažkurį rytą išėjau ir man taip negerai buvo, aš daug verkiau, atsisėdau akmens ir taip liūdėjau. Ir sėdžiu, žiūriu, ateina tas katinas pas mane. Tai grinai pasijuto, kaip Dievas tiesiog siunčia tokią paguodą ir tokią ramybę. Nors atrodo, kas čia paprastas dalykas, bet tai buvo labai Dievo artumas didelis. Kita nuotrauka. Pirma diena Turkijai. Mes pirmą dieną pasirodo mūsų kontaktiniai asmenys, jie nežinojo, kad mes atvykstam ir jie net negalvojo, kad mes pas juos apsistosim, tokia įvyko klaida. Ir mes tiesiog čia buvom ir visą dieną prasidėjom, laukiam ir paskui galėsiu vėliau papasakoti tokią istoriją, kaip Dievas tikrai viską sutvarkė ir suvedė žmonės, kad pasakiškai. Gerai, kita nuotrauka. Čia buvo praktiniai darbai, mes darbavimas Turkijai. Čia vėl praktiniai darbai. Čia buvo Efezo miestas, mes turėjom galimybę, nes krikščionių stovykla, kurioje praktiškai dirbom, buvo prie pat Efezo miesto, tai čia yra Efezo miesto griuvėsiai ir galėjom eiti visur pasivaikščioti, tikrai labai nuostabi vieta. Čia iš toliau šiek tiek labai daug turistų. Turkijai čia taip pat buvom ir turėjom vieną vakarą rumunų, čigonų, turkų, tokioje bendruomeniai. Mes nuvažiavom ir norėjom tiesiog kalbėti ir žiūrėti, kaip jiems sekasi, nes ten nedažnai apsilanko. Yra didelė bendruomenė, žmonės yra pakrikštyti, bet tiesiog nėra darbuotojų ir nėra žmonių, kas su jais užsiimtų. Ir mes tiesiog nuvažiavom, norėjom apie Jėzų pasakoti ir bendrauti, žiūrėti, kaip jiems sekas, o patekom į 10 dienų prieš vestuves, kuomet visas rajonas švenčia, jog jaunosios daiktai yra pervežami pas jaunosios
tėvų dovanos pervažamos į jų bendrus namus. Tai čia tiesiog, paskui vis tiek turėjom tą galimybę pašnekėti apie Jėzų, bet čia tiesiog nuotrauka šiek tiek vaikų. Kita nuotrauka. Čia iš toliau. Ir taip, kita nuotrauka. Čia yra jau Indijoje iš vienos pusės įėjimo į lūšnynus. Čia kaip žmonės gyvena, taip pagrindė. Ir čia yra bažnyčia, kuri buvo Delyje ir vienas iš mūsų komandos narių iš Meksikos jisai pamokslavo. Turėjom taip pat moterų tarnavimą, kuriame mes tiesiog kalbėjom drąsinamus žodžius moteriams ir taip pat tiesiog leidom laiko su jom ir žaidėm žaidimus. Labai linksmi žmonės, iš tikrųjų labai didelė pas juos švenčių kultūra, tai jie, aišku, reikia šiek tiek pastumti ir padrasinti, kad jie žaistų žaidimus, bet vis tiek žaidėm ir gerai buvo labai. Ir čia bažnyčiai. Čia buvo jaunimo susitikimas ir jaunimas tame lūšnyne yra labai užsidegę dėl Jėzaus ir jie tikrai yra ir maldų kariai ir šlovinimas yra pas juos tikrai labai stiprus. Ir jie, kaip matau, ten yra lenta. Aš nebuvau asmeniškai šitoje vietoje, bet kiti komandos nariai buvo. Ir ant visos lentos jie surašė visų savo netikinčių draugų ar šeimos narių ar giminių vardus ir meldėsi už visus, kad būtų išgelbėti. Ir už keletos dienų vienas žmogus, kuris buvo užrašytas, jisai skambino ir sakė, kad man kažkas negerai, reikia man pagalbos ir panašiai. Tai tikrai Dievo atsakymas. Čia yra vaikai. Tikrai didelis skurdas tenai ir daug visokių problemų. Ir čia mes jau pakeliui iš Delio į Himalajos kalnus. Čia tiesiog. Ir čia yra tas slėnis. Gal net nelabai matos, nes čia gan aukštai, bet tas yra visas. Ir čia yra kryžius iškeltas ant šito miesto, nes apie maždaug 1900 metus, kai atvažiavo pirmieji misionieriai, jie pastatė kryžių tenai ir iki šiol tas kryžius stovi ir niekas jo nenuvertė. Ir atvažiuoja, kai sakiau, kad jie dainavo pirmą šlovinimo giesmę ir pranašavimo giesmę, tai jie ir būtent ant šito kalno stovėjo prieš to kryžiaus ir šlovino Dievą. Ir čia, kuomet mes turėjom galimybę apsilankyti studentų namuose. Ir čia lipam į kalnus vieną dieną. Moterų centras toksai, moteris, jos gamina atvirutes, gamina įvairius rankdarbius, yra labai didelė patikra ir tada siunčia į užsienį ir pardavinėja. O tos moteris vėlgi yra apie 50 moterų ir jos su įvairiomis šeimos problemomis ir jos tiesiog priima, turi interviu, tada priima jas tenai dirbti ir su jomis tuo pačiu bendrauja ir dirba tenai darbuotojai krikščionis. Čia, kai buvo Mianmare, vieną dieną Dievas vedė, kad turėtumėm parke šlovinimo laiką. Taip pat buvo prisijungus komanda iš kitos organizacijos ir mes turėjom vidury miesto tokį šlovinimo laiką. Ir iš tiesų, kai pradėjom šlovinti, žmonės tokie visą laiką eidavo ir tokie žiūrėdavo ir nesupratė, kas čia vyksta ir panašiai. Ir kai šlovinam, tai buvo nuostabu matyti dvasią, kaip tiesiog Dievo dvasia nusileidžia ant kiekvieno namo, kiekvieno autobuso, apgaubė kiekvieną žmogų ir po kažkiek laiko tada žmonės jau prieidavo, jau nebe su kryptais vidais, o prieidavo ir ramiai paklausdavo ir su maloniai nusišypsodavo, ką čia darote ir panašiai. Tai tiesiog buvo toksai didelis pokytis. Čia skridome į Vietnamą. Ir vėlgi Vietname irgi buvo daug šlovinimo viešose vietose, kad ir negalima, bet tiesiog apsižiūri, kad mažiau žmonių būtų ir tada šlovinė. Ir čia vaikai. Ir čia jau yra per baigimo šventę mūsų visa komanda, nes vis tiek buvo, čia yra, ta mokykla yra, vis tiek yra kaip universitetas ir gali gauti ir bakalaurą ir panašiai, tai yra tam tikri kreditai ir įvairūs dalykai, ką turi atsiskaityti. Ir va čia mes visa komanda, kuri keliavom. Ir paskutinė nuotrauka bus, man rodos, čia visa mūsų jau visi žmonės mokyklai, kurie mes visi kartu mokinamės. Tai tiek.
Хорошо, друзья, спасибо. Спасибо, Милде, да. Ačiū Mildai, Спасибо Богу. ačiū Да, viešpačiui. и, знаете, друзья, мы будем, как Иисус сказал, домом молитвы наречется, правда? Ir namai vadinsi šitie maldos namais. Да, так что, знаете, когда верующие люди собираются, очень здорово, когда мы молимся, да? Ir kai susirenka tikinti И žmonės, yra благословляем друг друга. kai meldžiamės ir А, laiminam viens я kitą. Не вижу, Наташ, можно тебя пару слов? Знаете, Джиса, это моя жена. Nataša, mano Единственная. žmona, vienintelė. Первая и последняя. Pirma ir paskutinė. Знаете, надо сегодня объявлять об этом, а то иногда не Ir знают, šiandien apie говорят, tai sakoma. там дети, не, Там не vaikai, знают, там каких vaikai. жен там дети. Да. Ir kurių žmonių. Да. Иди сюда. Я хотел бы, можешь ты сказать пару слов, чтобы ты говорила про Милду? Ну, что, когда Милда пришла, и ты говоришь, когда она уверовала, можешь сказать? Чтобы, ну, просто ты сказала мне. Kad prisimintų Nataša žodžius, kuriuos pamatė Milda. Kokie buvo žodžiai? Leidimo paklausiu. И- Dabar naujas. Мне по-русски надо. У нас новый закон вышел. Pas mus naujas įstatymas išėjo. Как это? Zašyta личности. Да, надо все спрашивать. Reikia visko paklausti. Когда Милда сейчас вернулась, Kai sugrįžo Milda dabar. и Дима говорит, она будет в воскресенье свидетельствовать. Ir Dima pasakė, kad sekmadienį jinai liudys. И я вспомнила тот день, Prisiminiau tą dieną. когда пришла такая девочка Милда Atėjo tokia mergaitė Milda. и говорит, я в Бога не верю, Sako, aš Dievu netikiu. но у меня к нему есть вопрос. Bet man pas jį yra klausimas. И с того момента Ir nuo to momento она решила принять Иисуса в свое сердце. nusprendė priimti Kristų į savo širdį. И вот от такой девочки, которая не знала вообще, кто такой Бог, Nuo tos mergaitės, kuri iš vis nežinojo, kas tai yra Dievas, сейчас стоит и рассказывает, как Дух Святой водит, dabar stovi ir pasakoja, kaip veda šventoji И- dvasia. прославляет Его своими делами. Ir šlovina jį savo И darbais. я сказала, Господь, Тебе слава, Ir pasakiau, Ты viešpatie, достоин, tau Ты šlovė. меняешь, Tu Ты esi vertas, tu прикасаешься keiti, tu к душе prisilieti prie širdies человека. žmogaus. И я очень рада за Тебя. Ir aš labai džiaugiuosi dėl tavęs. Да, друзья, знаете, когда-то было такое пророчество для Милды, Kažkada buvo pranašystė Mildai, что у нее сердце миссионера. kad yra misionierių širdis. И интересно, что она поехала именно в такую школу. Ir būtent į tokią mokyklą nuvyko. Знаете, интересно, Божьи пути вообще неинтересны, Ir друзья. Dievo keliai yra И įdomus. знаете, когда Бог начинает наше путешествие Kai Dievas pradeda mūsų с kelionę Ним, su juo, то, знаете, это очень интересно. tai yra labai įdomu. Что, друзья, мы хотим? Ir ką mes norim? Милда, рады очень видеть тебя. Mes labai džiaugiamės tave Знаете, matydami. мы помнили всегда о тебе. Prisiminėm tave Вот, visada. но здорово, что ты о нас тоже помнила. Bet taip labai gerai, kad tu mus Я помню, prisiminiai. пришла Милды мама Ауша, Prisimenu, atėjo Mildos mama или Aušra. к Наташе, или ко мне, и Pas передала такую Natašą маленькую ar коробочку mane ir от Милды. perdavė mažą dėžutę nuo Mildos. Знаешь, Милда, я тебя, я думаю, что там через Facebook благодарить? Ir aš galvoju, ką ten per Facebook. Лучше лично, правда? Geriau asmeniškai. Да, и большое тебе спасибо, знаете. Ačiū Она labai. прислала, говорит, передайте пастырю Sako, коробочку конфет. Perduokite pastoriui. Я брал эти конфеты, Saldainių и мы там с dėžutę. семьей делились. Ėmiau ir И dalinausi su говорим, šeima. надо обязательно молиться за Милду. Ir reikia melstis už Mildą. Так что, знаете, друзья, не только, знаете, мы что для Милды делаем. Милда тоже помнила о Ne нашей tik mes церкви. darom dėl jos kažką, И bet ji тоже хотела делать какие-то prisiminimus. сюрпризы, да, какие-то Ir маленькие. surprizus То, что она mažus. могла, да. Ką Мы тебе galėjo. благодарны очень. Esame dėkingi tau. Ужвиска. Ačiū. Ужвиска. И что мы хотим, друзья, сейчас сделать? Ir ką norim Мы хотим padaryti? благословить Милду. Norim Мы palaiminti хотим сказать Mildą. спасибо Богу, что Он ее Norim сохранил, pasakyti Dievui ačiū, kad jis ją apsaugojo, что Он дал ей хорошее kad время. davė gerą И я laiką. думаю, что это начало того пути, которым Бог хочет тебя вести. Manau, tai yra pradžia kelio, kuriuo Dievas nori tave Но мы как vesti. церковь, Mes kaip сегодня bažnyčia, тоже есть служителя здесь, taip pat да. yra Мы tarnautojai, хотим просто поднять наши руки сегодня norime Богу pakelti rankas и хотим viešpačiai, благословить тебя, norime palaiminti чтобы tave, то, что Бог начал в твоем сердце, kad tai, ką pradėjo Dievas tavo чтобы
чтобы оно не širdyje, закончилось. kad tai Да, nesibaigtų, чтобы это было только начало, tai да? būtų tik pradžia, Чтобы Божья жатва, она была пожата. kad Dievo pjūtis būtų nupjauta. Да, и мы благодарим Бога, что Бог меняет нас. Да? Ir dėkojame viešpačiui, kad думаю, Jis что mus keičia. Благодаря этому путешествию Бог Ir поменял šitos многие вещи в kelionės твоем dėka Dievas сердце. pakeitė daugelį Да, dalykų и tavo расширил твое širdyje, išplėtė pasaulyje žiūrą да, что мы можем намного больше смотреть. ir Друзья, galime daugiau pasakyti. давайте мы сейчас встанем, хорошо? Atsistokim, Давайте мы поднимем наши руки, да, и помолимся. pakelsim rankas Да. ir pasimelsim. Дорогой наш Небесный Отец, Drangus dangiškas tėve, во имя Иисуса Христа, Jėzus Господь, Kristaus vardu, мы благословляем Твое святое имя, Господь. laiminam tavo šventą vardą, И мы благодарим за Милду, Господь. dėkojame už Мы mildą, благодарим за то, что Ты ее вложил в ее сердце, dėkojame Господь. už tai, ką tu įdėjai jo Господи, širdį. мы молимся всей церковью Тебе, Господь. Melčiame kartu su visa И bažnyčia просим tau, Твоего благословения, prašom tavo Господь, palaiminimą, на ее жизнь, jos Господь. gyvenimui, Господи, расшири ее пределы, Господь, išplėsk jos ribas, чтобы она принесла много плода в Твое kad Царствие, atneštų Господь. daug vaisių tavo Чтобы karalystėje, жатва была пожата, kad Господь. pjūtis būtų О, Господь, nupjauta. дорогой, мы благословляем Милду, Господь. Mes laiminame viešpatį Благословляем ее Mildą, жизнь, Господь. laiminam jos Ее пути, gyvenimą, Господь. jos Ее kelius, нужды, Господь. jos Ее все poreikius, желания, jos Господь. troškimus, Господи, приди, Господь, и viešpatį соверши Твое чудо, ir Господь, atlik savo для славы stebuklą Твоей, tavo Господь. И мы šloviai. благодарим за ее сердце, Господь, Dėkojame už jos которое Ты širdį, дал ей, Господь, kurią tu jai davei. которая любит Тебя, Господь, myli и следует за Тобой, ir Господь. seka tavimi. Во имя Иисуса мы молимся. Jėzus vardu melčiame. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Пускай Господь благословит тебя. Te palaimina Пускай viešpats. Господь благословит. Хорошо, друзья, можно присесть. Кто Galima Милду не prisėsti. видел еще, Kas dar nematė, придите, обнимите, да, apkabinkit. да, благословите, да. И Паломните. Бог на самом деле великий наш. Viešpats iš tikrųjų yra Хорошо, didelis. друзья, наше время убегает, да. Laikas Но bėga. мы сегодня имеем также гостей. Сегодня Turime много гостей у svečių. нас. Милда, да, Ir вернулась. grįžom Другие, Milda. да, ir и сегодня kitus мы имеем turim. друзей, братьев наших Turime из draugus, Украины. brolius iš Ukrainos. Они по некоторым обстоятельствам, вы знаете, там друзья, tikrų aplinkybių мы молимся за Украину, да, за всю Melčiamės эту už ситуацию, Ukrainą, už вспоминаем. situaciją prisimenam. Вот, хотим, чтобы, знаете, Божья правда была, знаете, не Norime, kad человеческая, Dievo, Божья, да. o kad ne žmogiška, bet Вот, Dievo и teisingumas сегодня būtų. братья работают в Литве немножко, Broliai да, dirba вот, Lietuvoje, чтобы как-то поддержать свои семьи, да. kad palaikyti Вот, и šeimas. сегодня мы имеем, у нас сегодня Петр, пастырь, он Turime возглавляет pastorių церковь Petrą. одну. Ну, видите, пастыря тоже иногда работают где-то вне дома. Bet būna да. ir Ну, pastariai такие ситуации dirba. бывают, да. Priklausomai Печально, nuo конечно, друзья, situacijos. знаете, иногда печально, ну, Ir būna знаете, liūdna. Бог знает, да. Viešpats žino. Вот, надо, чтобы пастыря все-таки служили, да. Reikia, kad и pastariai это как-то tarnautų. Там, потому что Бог им дал помазание, да. Nes Но мы Dievas рады, что davė так patirtį. Бог, может, Бог так приводит людей, не O знаем, gal taip знаете. viešpats atveda Вот, и также žmones. Анатолий есть, Ir и Anatolijus. они хотят тоже, Анатолий хочет посвидетельствовать, Ir да, он Anatolijus пишет nori стихи свои, да, liudyti, свои, да, rašo стихи, eiles, и как Бог спас его, Kaip да, Dievas или что-то другое, я не išgelbėjo. знаю, что Господь положит в сердце, да. ką įdėjo Вот, viešpats į и, širdį. пожалуйста, да, Анатолий, ты Прошу, пойдешь, да, сейчас, Анатолию. да, и, пожалуйста, да, можно, все, у нас все можно, все можно, мы это и перевод будет, хорошо? Стас, Слава Иисусу Христу. Šlovė Jėzui Kristui. Знаете, я благодарен, что есть Божий народ. Я благодарен Esu Богу, dėkingas, kad yra Dievo tauta, что вы сегодня собраны во имя Господа нашего Иисуса Христа. kad esate susirinkę viešpatės И- Jėzaus Kristaus vardu. Знаете, Слово Божье говорит, Dievo блажен žodis народ, sako, palaiminta у tauta, которого Господь есть Бог. pas kurį Dievas yra Знаете, viešpats. сегодня вы блаженны, и Jūs я esate вместе с šiandien вами. palaiminti. Ir Потому aš что мы kartu su находимся jumis. в этом единстве, Nes esame vienybėje. единстве этого Слова. Ir žodžių Я хочу vienybėje. сказать, что это Слово, Noriu оно pasakyti, kad šis пройдено žodis потом и кровью, знаете. Мы думаем, что написано кровью. оно где-то там в тишине или так galvojam, далее. kad tai yra tyloje Но оно, parašyta. вы знаете, сколько за него страдали Ir люди. jūs žinot, kiek Сколько žmonės за него kentėjo už люди šitą žodį. Были Ir убиваемы, žmonės buvo žudomi. их изгоняли и так Jos далее, знаете. persekiojo ir visa kita. И сегодня благодаря этому Слову Ir dėka мы šito сегодня žodžio находимся здесь. Mes esame Благодаря šičia. тем людям, Iš tų которые žmonių жертвовали dėka, своей kurie жизнью, aukojo мы savo сегодня gyvybes, находимся mes здесь. esame čia. Знаете, мы с вами должны дорожить и Mes turim ценить branginti ir saugoti тем, что мы сейчас tuo, имеем. ką Это turime нашего šiandien. Господа Спасителя Tai Иисуса mūsų Христа. viešpatį Jėzų Kristų.
Знаете, есть псалом такой Давида, первый. Yra Dovydo pirma psalmė. И там, знаете, сказано о двух путях. Pasakyta apie du О kelius. двух путях, которые сегодня мы проходим. То Ir есть, apie и du kelius, проходят, kuriuos einam. и проходил я. Это путь Ir aš praėjau. нечестивый Tai yra nedorėlių kelias, праведника, знаете, teisėjo который kelias. сегодня также его прохожу. kurį Потому что taip pat praeinu первый путь, šiandien. которым я и шел kelias, по этой земле, это был kuriuo путь anksčiau ėjau. нечестивый, Tai yra знаете. nedorėlių kelias. Там в последних стихах написано, И что paskutinėse как eilutėse прах, parašyta. возметаемый ветром. Ir То jis есть yra kaip нечестивый, dulkės vėjo как прах, nešamas. возметаемый ветром. Nedorėlis yra kaip Знаете, dulkės vėjo сегодня много nešamas. людей Šiandien окружает yra нас, daug žmonių, и kurie они mus сегодня supa. как прах, возметаемый Ir ветром. jie yra kaip dulkės vėjo И для нас nešamas. сегодня поставлена задача. Mums šiandien yra И ее užduotis. поставил не кто-то, не Tą пастырь, užduotį davė ее ne поставил kažkas, Иисус. ne pastorius, o Он Jėzus поставил davė. ее, эту задачу, Šitą это есть užduotį. основная цель Tai yra pagrindinis нашего tikslas, Господа, tai yra которую Он tikslas вложил в человека, viešpaties, это идти и kurią проповедовать людям įdėjo о žmonėms спасении, eiti ir о pamokslauti apie спасении, которое išgelbėjimą. сегодня нужно каждому Apie человеку. išgelbėjimą, kuris Знаете, reikalingas Слово kiekvienam žmogui Божье говорит, šiandien. что говори вовремя и не вовремя. Ir Dievo Знаете. žodis sako laiku Потому ir что nelaiku. Человек, он нуждается. Žmogus turi Человек, он poreikį. сегодня в этом мире ищет, Šiam pasaulyje ieško, ищет, где можно ieško, kur утолить galima жажду, где troškulį можно numalšinti, найти тот образец, на которого можно kur было galima бы rasti ориентироваться. pavyzdį, į kurį galėtų orientuotis. Я хочу сказать, этот образец, Ir tas pavyzdys он живет сегодня в вашем духе. gyvena jūsų dvasioje. Являйте его сегодня людям, этот Ir образец. apreiškite tą pavyzdį Говорите о žmonėms. нем. Kalbėkite Время apie jį или laiku не ir время, nelaiku. нам нужно трудиться на Mums ниве reikia Божьем. darbuotis Знаете, Слово Божье Dievo говорит, если ты взял laukuose. плуг, Ir sako, jeigu то, paėmė пожалуйста, plūgą, не оборачивайся. tai prašau, neatsisukinėk. Не оборачивайся. Не Neatsisukinėk. надо оборачиваться. Nereikia atsisukti. Первые слова мои Pirmieji были žodžiai сегодня, buvo я сказал, šiandien. блажен народ. Вы Palaiminta блаженны и tauta, счастливы, jūs что вы palaiminta избрали этот tauta, путь и идете palaiminta tauta, сегодня. kad pasirinko tą kelią ir einat. Идите и не оборачивайтесь Eikite назад. ir nežiūrėkite atgal. Аллилуйя, слава Ему. Aleliuja, šlovė jam. Сегодня я немного засвидетельствую о себе. Знаете, моя жизнь тоже проходила как бы спокойно. У меня Mano родители gyvenimas были ėjo такие ramiai. рабочие люди. Buvo ramus, И dirbantis Я тоже žmonės. был такой в школе, я как бы был среди девочек больше. Aš mokykloje buvau Nu, я daugiau не tarp знаю, почему так mergaičių. получалось. Nežinau, Я был kodėl taip спокойный, atsitiko. такой тихий Ramus, мальчик. tylus Ну, berniukas. рос со временем, рос. Augau palaipsniui, augau, Ну, искал пример, ieškau чтобы я мог pavyzdžio. увидеть в ком-то пример. Как и Kad все kažkame дети, они galėčiau ищут matyti сегодня там pavyzdį. Шварценеггере, Брюс Ли или еще в ком-то. Я Kažkame тоже искал пример. И, ir ieškau знаете, pavyzdžio kažkame. пришло время, когда, то есть, где-то у нас были такие, знаете, уличные драки, там, где Ir atėjo я metas, жил. pas mus būdavo gatvės muštynės, kur На aš gyvenau Украине, ну, naверное, Ukrainoje. были по всей Украине такие уличные Ir драки. И būdavo в visoje каждом районе Ukrainoje был gatvinių свой tokių человек, muštynių. который смотрел за всем этим. Ir И būdavo savo наступило žmogus, время, kuris когда prižiūrėdavo. меня поставили смотреть. Ir buvo laikas, kai за mane своим районом, pastatė и всё. prižiūrėti tas И muštynės. получилось так, что Ir как taip бы įvyko. я ориентировался уже на это. Ir aš į tai Думал, что orientavausi, достигнувший какого-то авторитета, kad я pasiekęs достигну, kažkokio ну, не знаю, autoritetą, всего. kad viską pasieksiu. Ну, в какой-то мере я достигал Ir уважения, kažkokiu tam lygiai aš где-то меня pasiekiau боялись, pagarbos, это kažkur всё. manęs Это как бы bijojo давало такую славу ir человеческую. turėjau žmogišką И я šlovę. помню, и иду по улице, Ir prisimenu, и einu думаю, gatvę ну, ir galvoju. уже вроде такого достиг и уважения, Ir atrodo, уважает меня, kažkokios как бы всё. pagarbos pasiekio, Ну, gerbė у mane. нас в то время очень pas был mus tuo распространен metu наркотик. Buvo paplitę Jų pardavali narkotikai vizdi. ir juos pardavinėjo visur. И я думаю, попробую Ir galvoju, еще раз этот pabandysiu. наркотик. Ну, что там такого? Ну, Мне kas говорят, čia там, tokio? «Уколься, ничего страшного». Ir И я, įsidursiu, nieko как tokio. говорится, укололся, и это Ir продлевало 6 įsidūriau. лет. Ir tai tęsė 6 metus. И 6 лет я был в 6 metus зависимости очень buvau серьезной. stiprioje priklausomybėje. Ну, это может только прочувствовать тот Tai человек, gali который, išjausti tas понимаете, žmogus, был в этом, kuris который buvo находился. tame atsidūręs. Знаете, я все прошел. И, Viską как говорится, praėjau. за этих там 6 лет я Per прошел 6 и metus тюрьмы,
kalėjimus praėjau, сидел в тюрьме sėdėjau и все kalėjime остальное. ir visa kita. Но всегда, когда я уединялся, Bet kuomet vienybėj я būdavau просто vienumoje, находил такое место, где я мог atrasdavau побыть vietą, один. И kur galėjau у меня pabūti слезы текли vienas. всегда, как у ребенка. Я Man никогда не akis думал, kaip что я vaiko попаду bėgdavo. в такую зависимость. Negalvojau, Я kad никогда не atsidursiu думал, tokia что я стану priklausomybė, таким kad человеком. tapsiu tokiu Когда я слышал žmogumi. по радио или по Kai girdėjau телевизору, per что есть radiją ar такие люди, televiziją, kad yra tokie там где-то žmonės, что-то воруют, kažkur что-то такое, vagia, те зависят. kažką Я всегда dar. говорю, что, ну как они могут это Galvojau, делать? kaip gali понимаете? taip daryti. И мы всегда, бывает, говорим, да, И нас что būna это такое, kalbam. там. Я в такой, то есть меня это минет, Kad я это mane tai пройду, aplenks, это меня aš не tai зацепит. Я praeisiu, хочу manęs сказать, что neužtiks. это обман. Tai yra Знаете, apgaulė. если вы не находитесь на том пути, на Jeigu верном пути, nesate tam о keliui, котором я вначале apie говорил, kurį то aš вы, jums pradžioj вы kalbėjau, все равно рано или поздно, Jūs anksčiau может ar быть, vėliau, легче проблеме или gal не легче проблеме, но вы ar будете в ней, lengviau, знаете. ar ne, И bet būsit. я попал в эту проблему, и Papuoliau į problemą получилось так, что я залез там в один дом, ir такой, kada aš įlindau į vienus человека такого namus, уважаемого gerbiamo тоже. И žmogaus, получилось так, что меня начали искать эти люди. ir manęs Но pradėjo до этого ieškoti tie меня уже искала žmonės. милиция. Manęs taip pat ieškojo Меня milicija, искали все, visi кто ieškojo, можно, весь kas город galėjo, Коростень, там, visas где я живу. miestas, kur Но aš была у gyvenau. меня женщина такая, Buvo moteris, тетя, она была teta, уже в таком пожилом возрасте, и я pagyvenusi приходил, у нее amžiuj, сыновья ir тоже были наркоманами, buvau pas jos и она всегда sūnų, мне jie buvo говорила об narkomanai, Иисусе. Она, jinai то есть, kalbėdavo apie это было Kristų. сеяние. Tai Я buvo уже потом sėja. понимал, что Po to это было supratau, сеяние, kad а tai Бог buvo взращивал sėja. это все. Ir Dievas tai Знаете, и augino. она мне говорила, может, когда-нибудь man тебе kalbėjo. будет так тяжело, так Gal kada тяжело. tau bus Ты taip sunku, просто jis sakė, покайся, tu скажи atgailauk, Иисусу свои pasakyk проблемы, Jėzui savo признай свои problemą, грехи, и ты pripažink увидишь, savo что Бог nuodėmes ir сделает в твоей pamatysi, ką жизни. Dievas padarys Я tavo помню, gyvenime. я сижу, Ir prisimenu, Подвале. sėdžiu Rusyje я извиняюсь за такое слово, ну, у меня как бы плохо было, И такое, atsiprašau знаете, už tokius кумарило žodžius. такое, знаете, вот это все. Buvo Я bloga. сижу такой, и слезы идут ir у меня в teka глаз. ašaros iš Я akių. говорю, Ir Иисус, sakau, Jėzau, я говорю, не знаю, мне jau сказали, что если nežinau, я, то есть, открою kad- свое сердце, я kad tu расскажу esi тебе свою sakė, проблему, я atverk покаюсь, širdį и ir ты как-то выйдешь мне atgailauk, ir навстречу tu и kažkaip поможешь мне išeisi выйти из этой susitikimą ir padėsi зависимости. išeiti iš Я šios хочу сказать, я priklausomybės. 2 часа Aš плакал. 2 Я valandas 2 часа verkiau. или 3 часа стоял на 2 ar коленях. 3 ant kelių A potom buvau visa valandas. Po to viskas dingo. Все пропало, Viskas dingo и я оказался в скорой помощи. ir atsidūriau greitoje Но pagalboje. потом, уже когда я пришел в себя в чувство, Bet kai grįžau į save, į savo мне уже suvokimą, рассказали, что меня просто те люди, man которые pasakė, искали, kad žmonės, они меня kurie просто ieškojo, порубали, порезали. kad jie tiesiog supjaustė zakapali. mane ir užkasė. Понимаете, они думали, что я мертв. Jie galvojo, kad esu miręs. Ну, благодаря тому подвальному покаянию, Bet dėka благодаря šitos крови atgaivos Иисуса, по крову Русия, Божьему, и смерть крови не дыка, могла мною mirtis овладеть. negalėjo manimi užvaldyti. Смерть, она не могла мною овладеть. Mirtis И я negalėjo уже manęs потом užvaldyti. со слезами на O po глазах я to говорю, su мой ašaromis великий akimis Бог. sakiau, mano Ты чудный viešpats Бог, ты didis, tu славный esi Бог. Я šlovingas говорю, я didis благодарен тебе Dievas. настолько, Ir esu я говорю, dėkingas я не ant tiek, знаю, я не могу тебя отблагодарить ни negaliu tau делами, ни atsidėkoti nei поступками, ни darbais, nei устами. poelgiais, nei Я не знаю, nei как kuo. это сделать. И Nežinau, kaip tai понимаете, padaryti. меня привезли в скорую помощь, Mane то atvežė есть į меня greitąją, привезли уже в больницу, į ligoninę, положили. paguldė. Я 3 дня лежал. 3 dienas Ну, знаете, на gulėjau. Украине есть Украина, Украине. там ты можешь лежать, и за тобой никто не может не смотреть. Gali gulėti ir niekas į tave nekreips Понимаете, и я dėmesio. 3 дня лежал, меня уже 3 готовили dienas gulėjau, в реанимацию. buvau paruoštas Когда приехала моя reanimacijai. сестра и Kai моя atvažiavo sesuo мама, ir mama, они говорят, а почему вы за ним не смотрите? Sako, Они kodėl говорят, jūs через jo 3 nežiūrit? дня мы его уже... Он умрет, и мы его завезем просто в sako, реанимацию. jisai už У 3 меня dienų был numirs ir переломан reanimaciją позвоночник. nuvešim. У меня было здесь ножевое, то есть меня проткнули здесь, Mane в perdavė į живот. Меня pilvą порубали полностью голову. ir И всё išsidaužė porubali. galvą ir šonkaulius.
Мать говорит, я тогда забираю его домой. Sako, aš tada jį namo pasiimu. Ну, они говорят, хорошо, напишите расписку и можете забирать. Ir gydytojai sako, pasirašykit, galit pasiimti. Ну, до этого меня еще брали пункцию костного мозга, для того, чтобы paėmė узнать funkciją 2 раза. Чтобы узнать, smegenų. что со мной произошло и что išsiaiškinti, kas su это. manim Так atsitiko. произошло, что Ir kaip įvyko меня мать viskas. забрала Mama домой. pasiėmė namo. А знаете, как мать была неверующая, Mama buvo сестра, то, netikinti, а я был не sesė женатый, netikinti, aš buvau то они, nevedęs. знаете, кольцо как бы. Ну, а соседи пришли, говорят, там, Atėjo моей матери, мы kaimynai поможем его похоронить. ir sako, Собаки, padėsim знаете, palaidoti. собаки, они такие чувствительные к этому, и И- они и ра- выли. У меня И вокруг шумис меня умирало kaukė много aplink. людей. Aplink И всегда mane думали, mirdavo что daug я žmonės. должен умереть. Ir galvoju, kad Но aš я turiu то есть я уже потом понимал, Потом почему я не сумокил. потому, что во меня вошла жизнь. Ir aš supratau, kodėl И jie меня kaukė. Į уже mane никто įėjo не gyvybė. мог лишить этой Ir niekas жизни. negalėjo atimti šitos Смерть, gyvybės. она уже не властвовала надо Mirtis мной. jau И никто не мог nebe понять, viešpatavo почему virš это так manęs. происходит, почему я живу. Niekas nesuvokia, И после kodėl этого, aš gyvas, после kodėl этого, gyvenu. Ir po to я лежал на постели, gulėjau ant и мне lovos. положили специальную доску, потому что Ir сказали, что я specialią ходить lentą не буду, padėjo, потому что у nes меня pasakė, kad переломанный aš позвоночник. nebevaikščiosiu, nes buvo sulaužytas Когда я stuburas. очнулся, Kai вы не atsibudau, представляете, какие боли у меня были. pas mane buvo А neapsakomas проснулся я skausmai. где-то через 2 месяца, Аж очнулся по 2 только. Я месяцев лежал без отсюда сознания. был. Если Без я сомнения очнулся там на миг, на время, Jeigu atsimeldavau tik и tai когда akimirkai. я очнулся, я увидел Ir свое kai состояние, atsibudau, savo būklę я pamačiau. понимал. Aš Хочу suvokiau. сказать вам, я уже был крещен Святым Духом. Suvokiau, kad buvau krikštyta Потому что šventąją dvasią. я как бы не официально в церкви не каялся. Aš oficialiai Но bažnyčiai тогда, когда я это neatgailavau, сделал в подвале, bet я kai уже был Rūsyje tai крещен Святым padariau, Духом. aš buvau Потому pakrikštyta что когда я šventąją dvasią. молился, из Kai меня meldžiausi, исходили эти неизреченные iš manęs языки, и я не išeidavo мог понять, что это такое žodžiai. происходит со Ir мной. nesuvokiau, kas su manim vyksta. Понимаете? И когда я лежал на постели, у меня Kai стояла gulėjau ant такая lovos, доску такую ставили, чтобы я turėjau не lentą, вставал, ну не kad пытался даже atsistočiau. вставать. Net А nebandžiau я такой stotis. человек, знаете, решительный. Nors esu Такой, я не ryžtingas могу, žmogus, если negaliu. я перелазил через это, падал, Perlįsdavau per tai, я говорю, krisdavau. я буду ходить. Ir sakiau, aš vaikščiosiu. Я буду ходить. Aš Мне мать говорила, vaikščiosiu. сынок, врачи сказали, что ты не Ir будешь gydytojai ходить. pasakė, tu А я говорю, я буду. nevaikščiosi. И я O aš ползал, pasakiau, как ребенок, vaikščiosiu. учась ходить. Šliaužiau kaip vaikas, По kuris полу, mokinasi знаете, vaikščioti. метр за метр, Grindinės каждый mėnesį день, po метр mėnesio, за метр. kiekvieną Потом я dieną, встал, mėnesį po mėnesio, po to потом я начал atsistojau. по стенке ходить. Po to pradėjau Потом я vaikščioti начал sienom. метр, я помню, 10 метров Po прошел, to и для меня prisimenu, это был 10 уже metrų praėjau. подвиг. Ir tai buvo Для меня, как это, знаете, как на тренировке, стометровка pasiekimas, была. kaip treniruotė. И я так каждый день, и И это ты в течение kiekvieną dieną, полугода pusę я metų вышел уже на дистанцию Išėjau километра. į distanciją kilometrą. Знаете, и потом все это происходило, я Ir пришел в visa tai vyko, церковь, atėjau į покаялся. bažnyčią, atgailavau. Потом помню, а я, знаете, сидел в тюрьме, Ir aš sėdėjau kalėjime. и приезжает ко мне человек один там. Atvažiuoja Он говорит, žmogus vienas pas mane. Анатолий, Sako, то есть я Anatolijau, приехал, освободился, давай с нами. А я говорю, Сака- нет, я говорю, теперь с вами нет. Я говорю, если хотите, то ir давайте sakau, со ne, aš su мной. jumis neisiu. Аллилуйя, Su to слава ему. žmogumi sakau, jeigu norite, su Ну, manimi и eikit. пришло такое время, а я, знаете, меня искала милиция. То есть Меня я был слишком как бы в милиция. бегах, знаете. Aš buvau tas, kuris А я забыл об этом. Я помню, Поmiršau. приезжает милиция и Atvažiuoja забирает меня с milicija, дому прямо. paima Я mane iš еду namų. такой, говорю, Иисус в ir машине. sakau, Jėzau, Я говорю, даже что бы ни произошло, что бы ни Kas случилось, beįvyktų, я kas никогда beatsitiktų, не откажусь от тебя. niekada И neatsisakysiu я помню, tavęs. меня спускают туда в подвал Ir уже. mane jau prisimenu į И я rūsį сижу, leidžia, одни sėdžiu, сутки, вторые, мне там vieną, встречаются antrą нормально parą и везут на суд. ir veda į И я помню, teismą. дают мне слово и говорят, Ir- ну, ваше последнее слово. Ir sako, И я думаю, paskutinis žodis ir galvoju, минимум 4-5 лет. ir galvoju, minimaliai Потому 4-5 что в metai. бегах и за мной там дело шло. Ir paskui mane sekė tam И tikri мне говорят, bylos говори ir последнее reikalai. слово. Я встаю и говорю, слава Иисусу Ir Христу. sako, sakyk paskutinį Прямо на žodį, суде. šlovė Jėzui Я говорю, Kristui. слава Иисусу Христу. И Слава начинаю Иисусу Христу. свидетельствовать, И рассказывать пойдем о той жизни, которая что то есть, гибель вела его, меня к смерти. И речь начинаю ради рассказывать смерти, об Иисусе, и продать который паспорт пришел в тебе мою Иисус жизнь, Христос, изменил отец мою моего жизнь. гибельного, И я пакетного сегодня гибельного. новое И творение. рождение, Знаете, есть. и сидел прокурор И сидел там, прокурор и он
дает мне 4 года, ir duoda 4 или 5, metus 4, и говорит, по И сако, религиозным обстоятельствам дėl я ему religinių заменяю 4 года aš на 3 pakeičiu условно. į 4 metus, į 3 А вот metus. эти, что sąlyginai. сидели со мной, O говорят, tie, kurie sėdėjo, ну тебе и повезло. sako, na tau ir pasisekė. Говорит, ну ты и рассказал. На, ты А я говорю, попасakojai, нет, это Sako, все tai ne, Иисус. tai Я ему говорю, Jėzus. веруйте в Иисуса, Ir и jūs вы будете įtikėkite на Jėzų свободе, Kristų, знаете. ir jūs taip. Вот такая ситуация. И Ir tokia situacija. последствия, то есть Pasiekmėje я уже полностью всецело начал служить Господу. pradėjau tarnauti Впоследствии я Dievui, начал учиться в колледже. pradėjau mokintis Я закончил koledže, библейный колледж, Baigiau имею Biblijos образование koledžą, бакалавра. turiu bakalauro Я проучился išsilavinimą, 5 лет. išsimokinau 5 Имею metus, жену, turiu žmoną, имею 3 детей, Turiu 3 Машу, vaikus. Дашу, Сашу. Maša, Daša, Saša, Маше 11, Даше Маши 10, а 11, Саше 8. ir 8. Знаете, вот так моя жизнь, все Mano gyvenimas, произошло, все так šitaip случилось. įvyko ir atsitiko И taip. на данный момент я Šiuo пишу momentu Aš rašau стихотворения. eilėraščius Я уже их зачитывал, слава Богу. ir jau užskaičiau. Я благодарен, что Aš Дух Святой dėkoju вдохновляет šventai меня на этом. dvasiai, И я kad хотел бы įkvėpė mane. сейчас Ir вам norėčiau зачитать dabar эти стихотворения. perskaityti. Я не знаю, как они будут на литовском. Nežinau, kaip lietuvių kalboje. Я сейчас постараюсь. Мне хочется, чтобы и вы послушали. Сейчас. Сегодня мир стоит у Божьего престола, не замечая, что суд его грядет. Великий Бог, Он смотрит дивным взором, что мы Его поймем. Ведь Он отдал единственного Сына, не взял от нас ни злата, серебра. Он заплатил за нас своей жизнью, взял образ человека на себя. Ему вгоняли в руки, ноги, кованые гвозди, чтоб ты сегодня жил не для себя, чтоб ты отверг сегодня свою волю и взял ты волю своего Творца. Ведь Божья воля не предаст, не кинет. Она ведет тебя лишь в небеса. Прошу тебя, войди ты в эту книгу, чтоб твое имя было там всегда. Я верю, что слова мои тебя достигли, не разума, а сердца твоего. Ты сброси сердце своего оковы гнили, и дашь ты сердце, чтобы в нем он мог там сад свой посадить. Его он будет поливать, за ним ухаживать он будет лишь с тобой. Он зацветет, как райский сад, с него он будет убирать свой урожай. А ты трудись на Божьей ниве, и будь ему ты верен до конца, и он ведет тебя в свою обитель, и будешь с ним ты навсегда. Сейчас я вам еще зачитаю. Сегодня утром на рассвете мне хочется искать тебя. Давай сольемся в духе мести, наполни верой, радостью меня. Ведь я живой и в духе плоти. Всегда внутри идет война. Или идти мне по пути раздолья, или смириться пред тобой до самого конца. Ты знаешь, как бывает тяжело мне, кричу я к небу со слезами на глазах. Борьба идет, я точно знаю, и знаю, что несешь меня. Прости, что не всегда веряю жизнь тебе свою. Прости, что больше доверяю я людям жизнь свою. О, Боже мой, возьми ты в свои руки, слепи с меня свой ясный верный образец. Я так хочу, чтобы Твое Слово стало для меня моей жизнью, чтоб точно знал, что я тружусь не зря. Чтоб ни эмоции, ни чувства управляли мною, а Слово жизни освещало жизнь мою. Я отдаю сейчас себя Тебе и Твоей воле. Давай мне силы за Тобой идти, чтоб все победы, также неудачи и невзгоды всегда лишь укрепляли на Твоем пути и приносили только добрые плоды. Сейчас я слышу голос в сердце с неба: будь тверд и очень мужествен на моем пути. Иди ты с верой
и надеждой, и любовью. Итогом вечность в славе будет на твоем пути. Я сейчас я извиняюсь, что просто мне хочется поделиться этими стихотворениями. Стоишь ты на пути обрыва, безумство наполняет разум, жизнь твою. Постой, твоя жизнь не дожита, ты раздели ее со мной. Ты верь, что жизнь есть после смерти, есть рай, есть ад. Тебе лишь выбирать, или идешь ты в вечные мучения, или идешь ты в славный град. Я тот, кто сделал этот выбор, придя на землю для тебя. Постой, не делай этот выбор, который не вернет тебя. Прошу тебя, открой ты свое сердце. Прошу тебя, пусти меня туда. Не дай тревогу и сомнения одолеть и победить тебя. Ведь я страдал, чтоб ты жил в воскресенье, чтоб жизнь твоя была со мной на небесах. Теперь я вижу твое сердце. Ты сделал выбор, слезы на твоих глазах, щеках. Войду теперь я в твое сердце, наполню жизнью, радостью тебя. Ты заново увидишь ясные картины, которые я разукрасил для тебя. Ты зацветешь, как древо жизни. Плоды ты будешь собирать лишь для меня. Помажу я тебя своим элеем, чтоб ты светильником был для меня. Будь тверд, не бойся, не страшися. Ты испытаний, я проведу тебя везде. Теперь неси ты слово жизни, чтоб стала жизнью для тебя. Учись и достигай ты вышних. Смотрю с надеждой и любовью на тебя. Аминь. Благодарим за свидетельство сегодня, да? Dėkojame už liudijimą Знаете, šiandieną. свидетельство, Ir говорит, liudijimas, они победили, да, sako, jie nugalėjo своими свидетелями. savo liudijimo žodžiu. Да, друзья, это очень важно, когда мы Tai yra svarbu, свидетельствуем. kuomet liudijime. И пускай Господь благословит Te нас, друзья. Мы palaimina сегодня viešpats. хотим иметь хлебопреломление, Norime да? turėti duonos laužymą. И очень важно, дорогие друзья, чтобы наши сердца были Ir labai открыты для svarbu, kad Господа. širdis Хорошо? būtų atviros Да, пускай viešpačiui. Господь благословит palaimina viešpats. наших детей, молодежь, которые там Mūsų уезжают, да, vaikus, вот, jaunimą, чтобы kurie их išvažiuoja путь и jų kelią. это время было Ir хорошее, šitą да? laiką, kad jis būtų geras. Дорогие друзья, сегодня, знаете, Господь нам сказал или завещал, Ir viešpats pasakė mums, paliko tokius žodžius. чтобы мы, когда мы будем собираться вместе, Kuomet mes kartu чтобы мы не susirinksim, забывали, что Он сделал для нас. kad Аминь, дорогие друзья, да? nepamirštumėm, ką jis dėl mūsų Знаете, не мы padarė. такие хорошие. Ne mes Апостол Павел говорит, посмотрите на себя. Paulius sako, pažiūrėkite Говорит, save. братья, сестры, Broliai, да, sesės. много ли из вас умных, Ar да, dar daug способных там, или protingų, какие-то там, gabių, мы такие, что, знаете, незаменимые. arba tokie Вот, а nepakeičiami. Господь говорит, но Бог избрал нас. Viešpats sako, Да, viešpats он išrinko. позвал нас к Jis себе. pakvietė pas save. Он простер руку свою Ištiesė к savo нам ranką свою, mums, чтобы мы последовали за kad ним. sektumėm Знаете, друзья, juo. многие люди сегодня обходятся без Бога, да? Daugelis žmonių yra be Dievo Когда-то и мы šiandien. такие были, да? Kažkada ir mes Мы tokie слышали, да, buvom. вот это свидетельство Ir girdėjom Анатолия liudijimą сегодня, да? Anatolijo Знаете, я так понял, что много Ir вещей решалось supratau, силой, kad там, daug знаете, dalykų и buvo многие sprendžiama другие jėga ir вещи. daugelį kitų Но, dalykų. дорогие друзья, мы понимаем, что без Бога ты Bet ничего не suprantam, можешь. kad be Dievo Да, tu ты nieko можешь иметь negali. два высших Gali turėti образования, daug šituos или можешь иметь išsilavinimus. силу в мышцах, да, Arba jėgą или может, когда ты raumenyse, приезжал, все боялись тебя, arba kai да. atvažiuodavai, Вот, visi но если bijodavo нету tavęs. Бога, Bet то jeigu nėra все это Dievo, против тебя оборачивается потом, Visa tai понимаете? atsisuka prieš Вот, tave. но когда есть Господь, Bet kuomet yra Он из viešpats, могилы поднимает, Jis pakelia iš да, Он kapo, кости восстанавливает, да, atstato kaulus Он делает то, что невозможно ir для daro людей tai, сегодня. kas yra neįmanoma Конечно, друзья, мы žmonėms. благодарим врачей, Dėkojam докторов сегодня и многих gydytojams других людей, Ir которые kitiems помогают žmonėms, что-то. kurie padeda Но я kažką. понимаю, что если Бог не Bet поможет, suprantu, да, jeigu Dievas если Бог nepadės, не позволит, jeigu Dievas то nedaleis, ничего мы не можем иметь. ir nieko И, конечно, neturėsim. дорогие друзья, сегодня Бог, я хотел говорить слово, но я, Norėjau может, в kalbėti другой раз žodį, скажу. bet kitą kartą. Бог ищет сегодня людей, дорогие Ir друзья. Dievas šiandien ieško Он не žmonių. перестал заниматься поиском людей. Nesustoja ieškodama Знаете, žmonių. вот мы иногда имеем цель, достигли цели и Mes успокоились, turime да? tikslą, pasiekėm ir Мы что-то nurimstam. сделали, ну и говорим, ну и Kažką слава padarom Богу, ну ir сейчас sakom, можно šlovė отдохнуть. Dievui, galima Я помню, одного pailsėti. брата спрашиваю, Ir prisimenu vieno brolio Kada будешь klausiau, отдыхать? Kada ilsėsies? он говорит, И так сако, подумал,
pagalvojo, надеюсь на Царствие tikiuosi Божие. Dievo Что в karalystėje. Царстве Божьем отдохну, говорит. Gal Dievo А здесь karalystėje нету времени. pailsėsiu. Čia И знаете, nėra друзья, laiko. Господь, Он также, Ir viešpats, Он трудолюбив. jisai yra Можно так выразиться, да? darbštus. Он Galima taip трудяга. išsireikšti. Потому что Jisai darbininkas. Постоянно Он Jis ищет pastoviai людей, ieško žmonių, которые сегодня заблудшие, kurie yra pasiklydę, которые имеют проблемы kurie сегодня. turi problemų. Он ищет людей среди Jis Божьего ieško народа, žmonių tarp Dievo которые tautos, сказали бы, kurie pasakytų, вот я, Господь, štai aš пошли viešpatį, меня. siūsk mane, Я хочу исполнить Твою волю, noriu Господь. įvykdyti tavo valią. Конечно, друзья, есть много страхов, Yra daug много baimių, переживаний. daug pergyvenimų. И одно место, друзья, которое я хотел, чтобы мы открыли, это пророка Исаии, дорогие друзья, 6 глава. И Izaijo из первого pranašo стиха. 6 skyrių nuo pirmos И eilutės там можно atsiverskime. прочитать до 8 стиха, да? Nuo 1 iki 8 eilutės. И здесь, дорогие друзья, история начинается, что в год смерти царя Озия видел я Господа. Karaliaus Uzijo mirties metais regėjau viešpatį. Какого Господа? Kokį viešpatį? Сидящего на престоле высоком, Sėdinti aukštame ir didingame soste. превознесенным, и края рис его наполняли весь храм. Šventyklą buvo pripildęs jo apdaras. И все величие Божие. Ir visa didybė. И дальше, дорогие друзья, Исаия пишет, Toliau Izaijas rašo. что «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди также народа с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Ir tada aš sakiau, aš tariau savo, vargas man, nes esu žuvęs, aš žmogus, kurio lūpos suteptos, gyvenu tautoje, kurios lūpos suteptos ir savo akimis regiu karalių galybių viešpatį. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. Tuomet vienas iš serafimų priskrido prie manęs, laikydamas rankoje žėruojančią žaryją. И коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Kurią buvo paėmęs žnyplėmis nuo aukuro. Jis palėtė jo mano burną. Žiūrėk, tarė jis, žaryliai prilėtė prie tavo lūpos. Tavo kaltė panaikinta ir tavo nuodėmė nuvalyta. И услышал я голос Господа, говорящий ко мне, кого мне послать, и кто pойдет для нас? Tada išgirdau viešpaties balsą. Ką man siųsti? Kasgi bus mūsų pasiuntinys? И я сказал, O aš Pašli меня. atsiliepiau. Štai aš, siųsk mane. вот я, пошли меня. Štai aš, pasiųsk mane. Эта история, друзья, мы знаем эту историю. Ir mes žinom šitą istoriją. Исаия имел это откровение от Господа. Izaijas turėjo šitą prieškimą iš И viešpaties. величие Господа. Apie Dievo didybę. И знаете, когда приходит Господь, дорогие друзья, в нашу жизнь, Ir kuomet viešpats ateina į mūsų тогда мы gyvenimą, понимаем, ir tada suprantam, что мы нечисты перед Господом. kad esame nešvarūs, Что мы prieš грешны viešpatį. перед Господом. Esam И что nusidėję. Исаия говорит? Ką sako Горе Izaijas? мне. Vargas man. Почему горе? Kodėl vargas? Потому что у меня нечистые уста. Nes yra nešvarios И я lūpos. живу среди народа с нечистыми устами. Ir gyvenu tautoje, kurios nešvarios И я видел lūpos. Господа. Mačiau viešpatį. И у меня есть проблема. Aš turiu problemą. И знаете, и Господь знает наши проблемы, дорогие друзья. Viešpats žino mūsų Он знает problemas. наши нечистые уста, дорогие друзья. Jis žino nešvarios Он знает lūpos. наши грехи, дорогие друзья. Mūsų nuodėmė žino. Но Господь хочет нас очистить, Viešpats nori apvalyti mus. если мы этого хотим. Jeigu mes to Что norime. Господь делает? Ką daro viešpats? Он послал к Исаии Серафима. Pasiuntė Izaijų serafimą. Он взял этот уголь, Paėmė горящий anglį, уголь, žaryją degančią. Божий уголь. Dievo, Это не земной уголь, дорогие Dievo друзья. Это не žaryja. земной огонь. nežemiška который ugnis, обжигает. kuri nudegina. Но этот огонь, который очищает, дорогие Tai друзья. ugnis, kuri Очищает грех. apvalo nuodėmės. И знаете, друзья, когда происходит очищение, Kuomet vyksta С нами, apvalymas друзья. su mumis. когда мы живем в грехах и в Kuomet беззакониях, gyvenam nuodėmės ir ну, neteisume. вроде бы нормально живем, друзья. Atrodo normaliai Ну, gyvenam. немножко там неправду сказали, да? Atrodo nedaug Кого-то neteisybės обговорили, pasakėm, kažką apkalbėjom. кем-то недовольны мы. Kažkuo Знаете, вот nepatenkinti. и
многие из нас такие, дорогие Ir друзья. daugelis iš И может, mūsų я tokie. похож Ir aš на вас, panašus как и мы все, да? į jūs, ir mes visi А что tokie. Господь говорит? Ką sako А Господь говорит, viešpats? ищет, кого мне послать. Viešpats ieško, ką man А когда у нас siųsti. грех, дорогие O друзья, kuomet turim то знаете, nuodėmę, за что мы держимся? žinom, už ko За наши laikomės. дома, Už namų, за наши машины, už mašinų, за наши счеты в банке, да? už Потому что sąskaitų это для banke. нас стабильность, дорогие Tai mums друзья. yra Мы не stabilumas. хотим потерять. Nenorim prarasti. И, дорогие друзья, и что Господь говорит? Что? Ką kalba Когда я viešpats? прихожу со своим очищением, Kai aš ateinu su savo apvalimu, происходит прозрение, друзья. ateina praregėjimas. Что Исаия говорит? Ką sako Izaijas? После того, как Серафим прилетел к нему, Po to, kai atskrido Serafimas, как он дал ему этот уголь, дорогие Kai друзья, davė как он žarija, очистил его, kuomet он говорит, apvalė, ты сейчас чист, sako, tu dabar esi švarus, ты можешь видеть меня, tu gali ты matyti можешь делать mane, то, что я хочу. gali daryti tai, И ką Господь aš спрашивает, кого noriu. мне послать? Viešpats klausė, ką man siūsti? Исаия говорит, Izaijas sako, Господи, viešpatie, я хочу, aš noriu, я ничего не боюсь, aš nieko nebijau, потому что я видел Тебя, Господь. aš mačiau Я tave, видел Твое величие, Господь. mačiau tavo И знаете, didybę. друзья, сегодня что нужно нам и всей нашей Ir церкви, ko reikia mum ir И visai вообще всем верующим людям. visiems tikintiems это žmonėms. позволить Господу, Tai yra leisti viešpačiui, чтобы Он принес kad этот уголь, atneštų žaryje, уголь с Божьего жертвенника, žaryje nuo Dievo aukuro, чтобы этот Серафим, kad Serafimas он прикоснулся к нам, prisiliestų prie и чтобы mūsų, мы стали чисты, kad būtumėm чтобы švarūs, страх ушел, дорогие kad друзья, dingtų baimė, чтобы ушла, может, наша мнимая стабильность такая, kad да? stabilumas įsivaizduojamas dingtų. Если я имею, значит, у меня все хорошо. Ir reiškia, jeigu turiu, tai Знаете, viskas друзья, gerai. как приходит это все, так Kaip быстро visą tai уходит. ateina, taip А ir Бог išeina. вечен, дорогие O друзья. Аминь, дорогие Dievas друзья. amžinas. Вот то, что брат Вита сегодня нам Ką говорил, Vytas что kalbėjo. надо нам постоянные эти опоры, Ir понимаете? mums reikia pastoviai šitos apsaugos, Не временные какие-то, дорогие. nelaikinos. Не то, что там, знаете, колеблется. Ne tai, kas Сегодня juda. есть, завтра нету. Šiandien yra, rytoj nėra. И знаете, когда Господь придет к Kai нам, когда мы viešpats ateis, очищены, kai mes и apvalyti, спрашивает, klausia, я искал человека. aš ieškojau Я žmogaus, ищу мужчин и женщин, говорит ieškau Господь. vyrų, moterų, Знаете, sako у viešpats. Господа есть сегодня биржа труда. Ir pas Dievą yra darbo birža. Знаете, Он говорит, приходите, у Ateikit, меня есть для вас труд. turiu darbo. Мы слышали сегодня, есть люди, но нет Yra служителей, которые бы žmonės, служили этим bet людям. nėra Да? tarnautojų, kurie tarnautų. Бог всегда ищет людей. Ir Dievas Он ieško ищет žmonių. заблудшую овцу. Помните, да, эту Ieško притчу, да? paklydusios Он говорит, avies. оставил 99 Ir овец sako, paliko и пошел искать ту, 99. которая заблудилась. Ir ėjo ieškoti, Искал ее, пока не нашел. kol surado. Привел домой, Atvedė namo, помыл ее, да? nuplovė, Обогрел. sušildė. Это делает Господь, дорогие Tai daro друзья. viešpats. И я сегодня хочу сказать, дорогие друзья, сегодня Бог наш великий Господь. Ir noriu pasakyti, kad mūsų viešpats Мы didis. всегда переживаем за свою жизнь. Mes pergyvenam dėl savo А Бог говорит, gyvenimo. ничего не бойся. Dievas Потому sako, что я твой nieko отец. nebijok, aš tavo tėvas. И вот этот прекрасный пример, который мы Ir tai слышали yra сегодня, puikus pavyzdys, kurį girdėjom. когда сын упал и не Sūnus добежал дистанцию, nukrito ir negalėjo и dabėgti. пришел отец, Atėjo tėvas, обнял его, apkabino и они дошли эту ir дистанцию jie вместе. daėjo tą Они дошли до distanciją этого iki galo, финиша. iki Знаете, друзья, finišo. также и Господь наш. Taip pat viešpats. Он знает наше состояние, дорогие žino друзья. mūsų Он būklę. знает наши беззакония. Žino mūsų Он знает наши neteisumą, грехи. mūsų Он знает nuodėmes. все, что у нас есть плохое и Viską хорошее, žino, дорогие kas друзья. gera ir bloga Но yra. Господь говорит, позволь мне Viešpats sako, очистить тебя, leisk man, kad чтобы apvalyčiau твои tave, глаза были kad tavo открыты, akis чтобы būtų всякий atviros, страх ушел из kad твоей dingtų жизни, baimė iš чтобы ты tavo не gyvenimo, боялся сделать шаг kad tu веры nebijotum žengti туда, куда tikėjimo хочет Господь, žingsnio, чтобы ты kur сделал, nori, kad чтобы viešpats, kad tu ты не žengtum, боялся изменений kad в твоей nebijotum жизни. pasikeitimų savo Знаете, мы так gyvenime. боимся, Ir būna а taip вдруг bijom, работу o gal потеряем, darbą а вдруг что-то prarasiu, еще произойдет. o gal dar А kažkas Бог говорит, įvyks. подними свои глаза, Viešpats sako, посмотри на весь pakelk мир. akis, pažiūrėk į visą Все мое, pasaulį, говорит visa Господь. tai mano. А все, что мое, это твое, Visa, говорит kas mano, Господь. tai yra tavo. Знаете, а мы иногда так держимся за O какие-то mes временные kažko ценности laikom эти. laikinų А dalykų. Бог говорит, у меня есть для Dievas тебя. sako, aš turiu tau. И знаете, друзья, пускай Господь благословит наши сердца Te сегодня. palaimina Мы viešpats сейчас mūsų будем молиться. širdis. Melsimės. Будем молиться за себя, хорошо? Melsimės už Будем save. молиться рядом стоящих людей, наших už šalia братьев, esančius сестер, žmones, которые brolius рядом ir стоят с нами. seseris, kurie yra Будем молиться šalia. церковь Его, Už дорогие друзья. bažnyčią Jo Мы хотим melsimės. благословить имя Господа. Norim palaiminti Потом будем viešpaties молиться за vardą. хлеб, дорогие друзья. Už duoną Будем melsimės. преломлять хлеб. Laužysim И duoną. будем, дорогие друзья, если нужно кому-то покаяние, Jeigu kažkam reikia atgailos. просто сказать, Pasakykit. Господи, каюсь перед Ir Тобой. pasakykit, atgailauju Грешен я. viešpatį prieš tave su Очисти меня, nusidėjėlis, Господь. apvalyk Я хочу быть mane. похожим на Тебя, Noriu Господь. būt panašus Я хочу į быть tave. как Ты, Господь. Noriu būt И kaip давайте, tu. друзья, мы сейчас встанем, хорошо? dabar Давайте мы atsistosim. встанем, будем молиться.
молиться, Melsimės. будем благословлять имя Господа. Laiminsim viešpatės Дорогой наш vardą. Небесный Отец, Brangus dangiškas во tėve. имя Иисуса Христа, Jėzaus Kristaus во имя Иисуса vardu. Христа мы благодарим Jėzaus Тебя, Kristaus vardu что Ты dėkojame пришел tau, в этот мир, Господь, kad atėjai į šitą pasaulį. ради меня, Господь, Dėl manęs ради viešpatie. многих людей, Dėl Господь, daugelio žmonių. мужчин и женщин, Vyrų Господь. ir moterų. И Ты сегодня продолжаешь искать людей, Ir tu šiandieną ieškai žmonių, которые, toliau, Господь, будут последователями Твоими, kurie Господь. bus tavo sekėjai. Ты сегодня ищешь людей, которые будут слышать Слово Твое, Господь. Tu ieškai žmonių, kurie šiandien klausys tavo Будут žodžio слышать откровения Твои, Господь. ir girdės tavo И мы prieškimus. нуждаемся в Тебе, Господь. Mes turime poreikį Очисти нас, tavyje, Господь. apvalyk mus, Освети нас, Господь. apšviesk mus. Господи, мы молимся сегодня за себя, Господь. Melčiame už save. Господи, прости все наши грехи, Господь. Atleisk viešpatį Прости visas все наши ненужные nuodėmes, слова, Господь. nereikalingus žodžius Весь atleisk, ропот наш, Господь. visą murmėjimą, Все недовольствие, visą Господь. nepasitenkinimą. Господи, дай, чтобы мы были Твоими слугами, Господь. Viešpatie duok, kad būtumėm tavo И я молюсь tarnais. сегодня за каждого брата и сестру, Meldžiu Господь. už kiekvieno brolį ir Господи, sesę. пошли Твоих серафимов, Господь. Viešpatie pasiūsk savo Дай, чтобы serafimus. этот огонь Божий, Господь, Duok, kad Dievo Он ugnis сжег все наши грехи, Господь. išdegintų visas Чтобы мы nuodėmes, были открыты для Тебя, Господь. kad būtumėm Чтобы atviri мы могли tau, сказать, как сказал Исаия, Господь. kad galėtumėm pasakyti, kaip pasakė Izaijas. Видел я Господа, Aš mačiau viešpatį, великого и превознесенного. didelį ir И я išaukštintą. осознал, что я грешен. Ir suvokiau, kad В esu Его nusidėlis jo buvime. И мы сегодня каемся перед Тобой, Господь. Šiandien atgailaujam prieš tave. Господи, Иисус дорогой, просим, прости нас, Jėzų очисти. prašom atleisk, Омой нас, apvalyk, Господь, своей кровью, nuplauk Господь. savo krauju. И, Господь, мы также просим Тебя, Господь. Ir prašom tavęs viešpatie, Господи, чтобы мы могли, Господь, иметь открытые глаза. kad galėtumėm turėti atviras akis, Господи, чтобы мы могли сказать, вот я, kad Господь. galėtumėm pasakyti, štai aš, Вот я, Господь. štai aš Пошли viešpatie, меня, Господь. siūsk mane, Делай то, что Ты хочешь, daryk Господь. tai, ką tu О, nori Господь. daryti. И мы также молимся за этот хлеб, Господь, Taip pat meldžiamės už который šitą duoną, символизирует Твое ломимое kuris тело, Господь. simbolizuoja tavo Мы laužomą хотим kūną. вспомнить, Norim что Твои руки и prisiminti, ноги kad tavo rankos ir были kojos пригвождены к Голгофскому buvo кресту, prikaltos prie Galgotos чтобы мы были kryžiaus, свободны, kad Господь. būtumėm laisvi. Во имя Иисуса мы благодарим Jėzaus Тебя, наш vardu Небесный Отец, dėkojame dangiškas за Tėve, Сына Твоего už Иисуса tavo Христа, sūnų Jėzų который пришел на эту Kristų, землю, kuris atėjo į šitą чтобы žemę, освободить народ kad свой от грехов своих, išlaisvinti Господь. tautą iš Мы nuodėmių. благодарим Тебя и Dėkojame просим, tau, благослови, Господь, prašom когда мы palaimink, будем преломлять, kuomet когда мы будем laužysim, вкушать, kuomet Господь. valgysim, Господи, да придет Твоя сила, tai ateina tavo да jėga, придет Твоя помощь, tai Господь. ateina tavo Во имя pagalba. Иисуса мы молимся. Jėzaus vardu meldžiame. Аминь. Amen.